जे बेकार कलागै नगो आसक tongnai rokni bagwi tini bo update tobai faijak haino hai जों daily update nailaimani no tini bo haino hai nailainai hingke tini ni update o kwbangma 11 ta hai post amai alada alada ko khlaijaknai jat sokpaijak tongo tabo notification alada alada 11 ta bono chung nai nailainai kaisa kaisa ke hingke video no paithak jora nailaidi channel o Kwtal ko hingke subscribe khai tonglaidi daily no amai ke notification update mangani bagwi fungai ke search khainai di jodi nirok update ma yangui tong hangke ei channel Tripura jobs ni haikene nirok update manai je samung nai tugui tongnai rokni bagwi nirok tini ni update o nugui manai walk-in interview ti private job rokni omo hai pod report nugui manai ITI admission ti guest lecture college rogo guest lecture khlaijaknai rokni bagwi bo sokpaijak tini ni update o kwbangma nai nailainai hingke video no paithak jora nailaidi tei nirokni friends no share khailidi amai kene support laidi friends song nirokni support o mai ke belai ke nango nirok amai ke support o ke jani bukha tei bisang hingke pari nai nailasinai job recruitment notification require value mention manpower for a reputed and leading two-wheeler dealership in Agartala amokhe je bike ni showroom rogo je khaya ni hiwa sugui tongnai rok hingke omo bike ni showroom ni soplaijak bike ni showroom ni bukhak deike post ni bumungo tongnai sales manager general manager sales executive front desk receptionist network manager field sales executive accountant CRM back office executive omo hai rok post tongnai candidate should have a minimum 3 years of experience in the same field je oro jaga tongmani same no omo hai ni knowledge ro hai kaba experience tongani nangnai hisao interview najaknai walk-in interview ni ok thangai maronai tabuk biodata ni rokni resume broni email ID ko pathokmani pore interview ma roiginai bro call khaya phone ni rok direct no thangai interview roigi manai je nirok omhai biodata send khlai bai jak hingke interview 24 September 2024 ni 4 PM o asuk jora date tongai da hingke nirok ni biodata resume pathogui di pro ni email ID go nirok nogo tongoi ni pathogui mao aprazitdev370@gmail.com o nirok rohori manai omoni office hingke SR Motor Kashipur near Seruwali Himgar o jaga o boni office bike ni showroom hingke phari je interest tongnai rok nirok apply khlaili tei interview thangai rolaidi je mai bike ni showroom rok ko khaigani hiwa sugui tongnai rok hingke noni bagui ni omo sokpaijak hingke phari te next nailainai কর্মখালী একটি মেডিকেল দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন কম্পিউটার জানা বিশ্বস্ত লোক চাই যোগ্যতা ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস একটি মেডিকেল ফার্মের জন্য কম্পিউটার জানা একজন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসেপশনিস্ট চাই মেল বা ফিমেল যোগ্যতা ন্যূনতম 12 পাস ओंगानि नांनाय मेडिकेल दुकानो सामुं खायगानि बागै नरनि कम्पिउटार नि नलेज दंखे जानाय मेडि ओमहाय कम्पिउटार नि गबो खलायगि मानाय तमा खलायनाय नेदि नोने क्वालिफिकेशन माइदुमि पास संखेनो खलायगि मानाय मेडिकेल फार्म नि बागै हिंके कम्पिउटार नि नलेज दंगानि नांनाय ऑफिस असिस्टेंट गो ते रिसेप्शनिस्ट पोस्ट नि बागैबो नाजांनाय चला अंगैबो खलाय मानाय बुरैंगैबो खलाय मानाय इंके ब्रोनि ईमेल आईडी गो निरंनि व्हाट्सएप ब्रोनि ईमेल आईडी गो निरंनि ओमहाय रिज्यूम पाठोबैदि NATIONALCARE 2024@gmail.com हाय केबा ब्रोनि मोबाइल नंबर कांटेक्ट खायगे बायोडाटा रो पाठोबैदि 8794711176 नोनि बायोडाटा रो पाठोबदि हायगा ब्रोनो कांटेक्ट खायदि सकां पहिला कल खायदि कल खायागै तातंदि निरो कल खायकेसि सामुरक मानाय हायनि बागै कल खायगानि ट्राय खायलायदि कल रिसिभ खायां हांके ब्रोनो मेसेज खायदि ओमहायकेनो निरो साकथारै सामुरक नायतुलायदि
nirok samung nai tugui tongphano omo hai ke sakta yagui samung nai tuya omo hai call rok khaya nirok message khaimani bising tui hingke reply rok mai rok ongoi mau haini bagui nirok saktarai ne naitok lai khlainai hingke next narinai কর্মী চাই একটি প্রতিষ্ঠিত শাড়ি কাপড়ের দোকানের জন্য একজন পুরুষ লোক চাই আর্জেন্টলি কন্টাক্ট নাম্বার কাইসা শাড়ি দোকানি গো রিনি শাড়ি দোকান নম হাই জেলা খরকসা নাজাংনাই বেলাইখানে নাঙ্গै दङ ब्रक और जागा निरक खलाइगि मानाय खरकसा कन्टेक्ट नाम्बार कन्टेक्ट खलाइदि 8837312367 कल खाइगानि समय इंगे 10টা ni siming 6টা জরাগো কল খাগি ব্রনো মানাই ইনকে নেক্সট নাইলাই স্টাফ চাই আগরতলা শহরে একটি শপিং মার্ট এর জন্য পার্মানেন্ট স্টাফ চাই কম্পিউটার জানা প্রার্থীরাই শুধু আবেদন করবেন আবেদনের ঠিকানা হাট বাজার 15 নং পিলার মিলন সংঘ আগরতলা শপিং মার্ট গো যে খাইগানি হওয়া সুগৈ দंनाय rok hingke permanent staff ni bagui khlai manai tei computer ni knowledge dongani nangnai nirok je computer ni knowledge dongki kaisano oro jaga apply khlai di himbo sao bro ni je apply khlai jangnai bro ni address hingke hat bazar 15 nong pilar milon songho agartala ni go bro ni mobile number contact khlai di bro bai contact sakang khai di apply khlai di 8794407210 কন্টাক্ট লাইডি নেক্সট কর্মখালি একটি মেডিকেল ফার্মের জন্য একজন সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার চাই যোগ্যতা ITI পাস ডিপ্লোমা ইলেকট্রনিক টিভি রেফ্রিজারেটর মেকানিক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার নেটওয়ার্কিং সেলস এক্সিকিউটিভ খরকসা যোগ্যতা 12 পাস গ্রাজুয়েট minimum 1 year experience in sales prefer in medical tabunni qualification medical farm of khaigani bagai engineer najangnai ITI pass te diploma electronic TV refrigerator mechanic omo haini je nirokni qualification match ngai tong hangke or khlaidi software networking sales executive ni ko khoroksa najangnai jogata trang ni qualification 12 pass inke 12 pass inke bu khlai nai di contact khlai nai di inke te graduation inke bu khlai manai ek bochor ni experience tongke te bu prefer rojangnai bu haita je medical ni go bro ni email id ke labumedical12k@gmail.com इंके दैनिक संबाद ने पुरोनी बॉक्स नंबर हंके 157 अब निरक डायरेक्ट थांगै रहरै मानाय दैनिक संबाद ने बॉक्स नंबर 157 of इंके नेक्स्ट ओमो काइसा एडमिशन नोटिफिकेशन नि बागै बनबो जे स्टूडेंट रंनि बागैबो जों किसानाय नेलेनाय ओमो डेली नि अपडेट अंखा स्टूडेंट अंथों ते सामुंनाय तुगै तंनाय रंथि बागै अंथों Omo joto ni bagay ne omo video daily update o ke rojaga ani bagay ni daily ni update no jephro ne naigani try khailaidi daily no omo haike ni important nangmani rok tongui mau interview ngtheng te joto ne omo hai rok nugui magani u video go ne rok nugui manai application are invited for admission against begin seat in the following 2 short term technical course from the candidate satisfying eligibility as per rule published in the admission notification admission ni bagai tewaisa haine rojagai tongo amake kaisa Tripura Film and Television Institute ni bakhaktike najangnai admission course ni bumungo tongnai script writing sound recording and design script writing ni go 12 week ni bagai course khlai jangnai noni qualification 12 pass ke khlai manai nirok or jaga go knowledge tongani nai English Hindi Bengali tei sound recording and design o hinke 24 week ni bagai duration
course khlai manai qualification graduate ke khlai manai teboni sakangribo khlai manai Kokborok samani thik buhaini English Hindi Bengali ke je admission nagani musugui tongnai rok ke nirok online hai ke ba offline muttibo khlai mago 12 September 2024 ni siming sengjagai 20 September 2024 jora moni last date of rojakla asuk jora somoi tongo last date nirok samung tabok admission khaigani ke fee rok verification document verification rok 20 tarikh ono khlaijangnai ke tabok seat available ngai tongo nirok je khlaigani hung wasugui tongnai rok ke khlaiti aiga broni website o hagibe nirok apply khlai manai Google search kalidi www.ica.tripura.gov.in ho hagibe nirok apply khlai manai omo ke kaisa Tripura Film and Television Institute ni bukhakti ke sokai mani Government of Tripura ke padite next nalinai omo kaisa board ni bagine ITI je khaigani hwa sugui tongnai rok ke nirok khangaine omo offline admission nagai manai jesekang thangmanai bono admission najaknai first come first serve ni rojak je jesekang thangai admission nangmanai bono orjaga course rok mangai manai age asbe age pabe hi orjaga rojak tongo hani bage jesekang thangnai bono orjaga manai walk-in admission nirok je thangaine admission orjaga tech trade ni bumung tongnai welder driver cum mechanic agro processing food omo haironi tongo ek bosor ni bagai je vacancy or jaga clear ke kaha ke nugli hain bagi kaha ke sini jagya first ni go ek bosor ni 8% ke khlai janai you are 6 SCC XC1 the second tongo 8 pass you are joto ni bagai 18 SD ni bagai 8 SC ni bagai amai ke rojak tongo ke je khaigani hema sugui tongnai rok ke kaisa dormonogor tau ambasa ni tei ambasa ITI college ni bukhakti ke sokhaimani ke je khaigani hema sugui tongnai rok ke nironi document original tang thangdi maidoming ni admit card mark sheet rok koma joton tlangai niro hai ke ba class 8 ke ba 8 ni mark sheet rok tlangai thanglai di te piati rok bujoto document rok photo omhai rok tlang thangai malai di 12 tarikh ni siming khaigai 20 September 2024 jora admission cholinai 11 ni siming 4 jora najangnai je Sunday sara ni padite next naline hai ke bani ro contact khalai khaigi call khai singi manai 8837328296 contact khlai nailai di get next tabuk je line ki romani amke walk-in interview mana ngai thanai je walk-in interview rogani hima sugui tonai rongke nironi bagi belai khene sokpaija kabamana nailedi video no paithak jora nailedi walk-in interview morong kisa sengnai nailene walk-in interview for the engagement of 2 guest lecturer will be held at North Tripura District Polytechnic ni bag district tabuk North Tripura District Polytechnic College ni gon khlaijangnai guest lecture khorognai najangnai post office inke bogabasa dormonogor North Tripura 18 September ro walk-in interview najangnai 11 ta somoi ni siming chengjangnai je interest tongnai rok hingke nirok thangai rolaidi te walk-in interview rodi omo kaisa contractual post ke najangnai salary mas kas katabok par class o 500 teka ke rojangnai branch tongnai engineering branch discipline for the which guest lecture is required tabo civil engineering ni go khoroksa de guest lecture tabo mechanical ni go khoroksa am haike najangnai je qualification ni rongni enke ni rongni tabo first class in master degree in relevant branch discipline with first class at bachelor degree level engagement will be made strictly on merit basis ke najangnai je ni rok interview romani bukhakri ke je merit rok bo tiklaijangnai amoni tewaise jaga sapike North Tripura District Polytechnic Dormonogor Tripura yang ni bukhakri ke sokaimani je interest tonai rok ke ni rok apply khlaidi
the next nalinai walk-in interview. Applications are invited for engagement of guest lecturer to take class during the academic year 2024-25 on payment. Payment hinke 500 taka ke rojaknai per class 45 minute ni bagai class ma khainai. Eligible ngai hingani hinke 55% ni rokni master degree go tongani nangnai. ST rokni bagai hinke 5% kat relaxation rojakai hinke 50% hinge master degree go ni oni SC ngai tong hangke 50% ngai bo eligible ngai o jaga o apply khlaiani bagai interview ni bagai. Interview na jangnai 23rd September 2024 ni 11 AM o interview na jangnai. Subject tongnai ni rok ma phrongnai education, political science, history, environmental science, EVS and bohaini hinke 24 September 2024 ni 11 AM o PM tabo afro nirok interview marona je omoni subject ni no hinke te kaisa tongo te kaisa subject Hindi, Kokborok, English, physical education, NCC and philosophy in the chamber of the principal with application in plain paper along with the relevant document. Certificate duly held attested and original copies, therefore preference will be given to the candidate having tabung na jeni ro Hindi, Kokborok, English, physical education, NCC, philosophy haini chamber nge principal ni chamber ro thangai apply ma khlaina interview maronai je khaiga ni hingwa sugoi tongnai rok hingke ni rok thangai rolaidi general degree college o jaga ni tabo khumulwng ni college ni bukhaktike sopaijak omoke government degree college khumulwng o jaga o khlaijaknai nirok je interest tongke thangai rolaidi ake walk-in interview rogoi manai ge next nalinai National Law University Tripura ni bukhaktike sopaimani amake kaisa je sekango apply khlainai roni bagai non teaching position je sekang pilago apply khaigai taboni rok exam ni bagai naisingai tongmani hinke omoni roni bagai ne exam maronai website obo kaha ke ni rok che khaigi nai manai omke kaisa short ke rojak mani ba or jaga pura ke rojak kri ani bagai bono kising no to notification kisa hai daily na update no siromani ba haini bagai pura ke kri non teaching tabo National Law University Tripura ni bukhaktike sopaimani je sekango ni ro apply khaimani National Law University Tripura inform all the concerned application that the written test for various non-technical teaching position will take place on September 28 and 29, 2024. Who afro exam rok najangnai. For more information on date, time and venue of it, written test for respective non-teaching position, application may visit the university or contact or by email at contact. Tabok je nirok apply khlaimani bono kaha ke siwani hinke broni website o hagai nai di hai kheba university ko thangai contact khlaidi haike nirok broni web email id go bo karangai mane hai kheba broni website o bo hajang broni website o hinke nlupra.ac.in o hagai nirok che khagai nai mane pura details of haike brono contact khlaidi 0381291507 o contact khlai nai ledi brona hai ka website o hagai nai di ngoni exam ngai tabo 28 29 o exam ngai September ni non teaching post o je apply khlai nai ro gete next nai nai oke kaisa agriculture Indian Council of Agriculture Research ni teisok paisa bono seng nai ni kisa walk-in interview nai
short form by hingke ICAR Research Complex for NEH Region Tripura Center Lembusora omo kaisa Tripura go no Lembusora go center tongmani ICAR Research Complex ni hingke boni post ni bumang hingke senior research o post ni bumang te project he omo ke khlaijangnai NICRA sub project noni qualification tongon nangnai master degree hingke nirok eligible nangnai salary rok to belai kabangno age limit hingke 21 ni siming 45 years ra hingke eligible nangnai salary rojangnai 31000 te bosor bo barinai 2 bosoro 1 bosor ni siming 2 bosoro busuk salary rojangnai ke 35000 per month ke rojangnai omo haikene bosor ro barinai hingke je interest tongnai rok hingke nirok thangai walk-in interview thangai rolaidi Lembusora ICAR Research Complex o thangai apply khailaidi interview roidi interview rojangnai ni somoy 20 September 2024 ni 11 AM phro ngnai tebise jaga sapio omoni jaga thai hingke ICAR Research Complex for NEH Region Tripura Center hingke Lembusora West Tripura go ngnai hingke tini na update asung nangsinai friends on nirok channel baise phro gongoi tongmani bagui nirok nang pai play hambai marugo omo haikene support olaidi tini nirok friends on share khalidi omo haikene daily update magani bagui khanabu omo haikene update manai jephro ni nirok omo haikene update mangai tongnai channel bai hani bagui jephro grongi tonglai tini rok samungnai tuguni tong hangke omo haikene monai nirok no ang omo haike sai tugui tongo belai ke nirok no samung haike maro mano omo na try khaige ani bagai jephro na ang ni bagai update roi tong ke nirok bu jephro no grongi tonglai di daily na update no nayani ta korolai di daily na update do jotonw tongoi maga interview no ngtheng walk-in interview no ngtheng government job ngtheng jotonw daily na update hongke kaisa jaga ke roi ro ani bagai daily na update no nirok ta korolai di jephro no naigani try khaili di nge tini na update asung sinai jotonw no hambai